as a token of love although how would you say show keep up okay extra time yawra tumaniyo samnan uyulana yang uyen wala ginana ta kau cina sa ta yang stop the demo ya yang yoga semua ke yoga tu ini yang biasa atau final atau this one. Hello, सबके welcome करिए से आजिला वीडियो था कि वो Associate Pastor Youth Yandu Baptist Church de 2022 to 2025 तक काम करा ला माजुरे मुइगे सा और मुइगे मोटोप करा ऊपरे अलग कुशी कोथा कोले मोना से viewers खान अपनी खान भी join करी भी blessing लोगों करने को ना इतो जना idea से आजी 25 January 2026 day Associate Pastor Youth laga farewell program inaga chulage besi manubra motop kurishe besi junbra taikha laga as a token of love besi digana ase itu laga upore apni khan ke olop brief highlight janai di bole mon ase dia khan bra bi kushi pabu karne sa khan bra bi hoy itu laga bosi itu laga church khandu inaga kam kuri shi to guina janibo karne kushi pala ko op janai dibo 2022 bra 2025 majure besi kam kuri gena aha time de youth president bra lead kuri gena executive team khan bra besi support kuri she apni khala morum bra hi aji itu farewell program de punchai dia gane besi thanks janai dia ase Aru pastor lead kurina dekan khan ki mana se apni khala cooperation apni khala support prahi youth laga develop kurishe aru youth laga spiritual tangor kuri dia karne kushi pai se aru village council chairman aru GB angkhan bra moi khan ke besi idea dishe apni khala ga time aru apni khala ga support karne besi kushi pai se Women Society hobi NGOs line hobi sob manubra miligena youth ke motop aro youth ke morom dikhai dia besi ase apni khan ki bi khushi paise itula opore aji favor laga time de moike saman besi digena ase aro puisa toka besi dia laga opore apni khan ke details olop kotha kole mon ase yede favor laga give aro as a token of love olop puisai naga di gina ase particular nam do nogi thakibo to 10 amount do 45,060 rupees inaga molaga hatte ahigina ase society group aro itu president bra dia so milai gina 45,060 rupees dia kushi palaga itu amni khange jenai dia ase inaga en jagar ani bukane aji itu farewell program de ani di bukane moi laga baba laga amma laga blessing ase moi laga takat no hoy eso laga takat ase moi laga kam kora laga time de moi laga piche de aro khitai gina maiki bra moi laga dressing aro moi laga backbone kane moi ka support kuri gina moi la maiki bra be besi support dishe kapra sapha gurishe aro konyo gora time de speaker time de inaga manu ge ina covid de itula line de inaga covid de koina taibra besi support gurishe idea dishe itu brahi kam parishe or especially kobole mon hado moi laga time 2022 to 25 majure moi bra lead kuri thaga youth khan ek jun bi mura nai praise God isu ke besi kushi paise ek jun bi mura nai itu mura botli du youth khan bra service bisi pai gina ase army la hobi aro dusra laga line de hobi business de hobi sob ke rasta khuli gina enaga aise itu karne besi thanks di ase last time moi kobolo mun hado youth laga kam success hobo karne
youth majode executive khan ge nohele bi NGOs khan ge aro church leaders khan ge bisi bia kotha koi thakibo pare so sorry forgive korbi itu karne kile moi laga choka moi la kitchen karne kotha kwa noi youth khan laga kam success nohwa botli du koina bisi forcefully kam kurise aro inala kam kuribo karne village council laga support mangise aro NGOs khan laga support mangise aro society logore discuss kuri kena kam kora time de develop bisi kuri ase aro political leader khan ba bisi morom lagise etu time de moila kotha mani gena moige kushi pai gena kam kuribole utha time de bisi support kora khan kanai bisi thanks di ase samandu har kisim diche aji amahan bra suku ba sabo karne saman bisi di gina ase puisa toka bisi di gina ase hoile bi moi bra takan ke wapas kurule iko nai iso laga blessing bible ekta de likhani sida loa bra do dia manu ke bisi blessing ase kwani sina moi bra do accept kurishi amni khan bra dia amni khan ke more than 1,000 millions inaga blessing dibi koina amni han ke to be janai dia ase ina kam kurala time de besi biya bi face kurise itu ke bi ekdam war kurise manukhan bra besi thamki bi dise tenga kotha bi tita kotha bi koise kolibi tai khan bra kodo itula time de moi forgive kuri dise moi phapna nai ina koise itu manu bra koina itu do moi bi moi laga kitchen karne moi laga personally karne kotha kwa noi church youth laga kotha koi na kwa dem de besi bhal bi bia bi kotha ke besi larai kurise family kora nisna husa kora nisna believe itu do eso laga nam de sob ke forgive kuri ase moi bi aro coming day kiman dina se itu time de puisa tangkha na khaigena free kam kuri dibolum moi ekta sacrifice ekta nohado ki ase gula youth passe ho kam kuri gina puisa pai 2022-23 de 7,000 khaise aro 24-25 to do 8,000 khaise etu puisa khai gena puisa karne he kam kora nisina thaka karne moi suti mangise suti manga nisina accept kurise itia do without money busna ulai gina society karne church karne colony karne noile bi dunia manukhan karne free kam kuri dibo koina free time dibo koina suti naga mangala ase biya ase koina suti mangan hoy etu besi bhala ase koina suti manga bin hoy dia khan brabi tai do besi biya manu se koina suti dia no hobo pare moi bra suti manga ge accept kurina kushi pai kana inaga suti dia nisina aji farewell program bi bhal bra jaise aro koina itu laga farewell program de kotha kwa manu khan bra he besi bhal kotha besi financially aro saman khan besi dia karne itu thanks itu janai dia ase kau ngakui iman kau ngakan Allah kau yang berbaiku bilanda mulai kau yang kau mengajari tentang atau teman baik Yanu Baptist Umeno Associate Pastor Bebotayan Jomba yang speakers ada atau baik kami yang bulan yang Yuba Uya Sosan Yumalan Associate Pastor Women Sosan Yumalan Alba Lumai Anglan yang lakma da wakanda nenga namano pai kuyan chalaran ado tin ku hibak yala yena mai awga moi man ni tau bakchi alai si sayo ka nan kia ado ni mai alu kau
how to listen, show keep up, okay, extra time, yoga. Sa ha, yoga na yoga, simple yoga. Đâu đấy qua, ai chúng ta là nói rằng, ai mà hào hứng đấy sự nghiệp, cố gắng để mà chạm vào cái, nhưng mà chạm gì nữa. Đâu biết cái bà đi được lắm, thấy mà bà ấy sinh nhật là được không? Đại sinh nhật, register cho ông sẽ thảo luận, đây là một hạt đầu register, sao đâu đi học đâu, cái môn đó, hạt đầu register này, chỉ nhìn nhá, ít cái, không có một society, không có một, aku chỉ sẽ nan học, akan đây chỉ sẽ đâu rồi, register cho ông sẽ thảo luận chỉ sẽ phải tìm ra. Kaya nga, ikaw lang na chapon, sinabi siya, atau siya kinesentay na dalawa, yoga, value, kaya nga atau yoga, example, naman ikaw lang na kami maka-check, kung-check mo na kasi ang power na may makines, sinabi naman siya yung maka-debiyan mo na. Kaya nga, ano man hindi, paano man, hindi mo lang, okay, atau hindi na labayan, ingawag na, akan pa, baikkan atau dia short overseas atau kiri dan awak nak teman baik umai you ba nak jam baik dia memang baik sen jatuh padang atau rukun lidi aku kui wine which is yang kebab jenis atau apa merah. Hadawa hemmo nang kuya masih yoga sangsi hem saya naya sih waktu mok sih waktu yoga sangsi ko kata au gue memang ai kini kan gue dulu memang ayam gue au gue dulu ke bayar baik atau nggak cimin kan saya mau lak jenis saya atau hal Sampai kau sejarah coba, oke? Women society, Hindi, tumayo, sangat uyulan na. Kaya kung yung walang ginagata, kau sinasabi ba, yung stop na gaya mo yan. Kaya yung mas mo yan, yung matuloy yan, kasi ako pinagka, ako bisa. Kaya yes, kaya yan, no? Why is you President? Teman baik, upah habung quality youth president. Wah, presiden lagi. Ciao, ciao. Kamu
tua chính này yêu mà nào đi bay đùa yêu mà một mày ăn làm chính này ada punya orang min ber orang yang orang min ber ya punya masa macam baik ya teman baik youth mission ba macam baik nang kako nang bertak dalam bentuk kuda lalu mulai bu nang kako itu akan mencetak lebih banyak dua kilo tak lama tak luar dan bukan waktu waktu apa lagi mulai kalau kami mereka nak ngomong aku kita dibuli al macam tu di kon tas hai ni dah Bay liêu lắm. Ê, hướng tâm ơi. Video sai gina kushi paise pare. Moi ekla dukpa no hai. Youth pastor khando besi dukpai. Kile napaka ekta cheese jongan bra ani bola dukpa ni sina. Youth pastor khando youth eku na jana takat thaka laga time manu aru gusa manu aru itu besi likha pura manu khalo kore kam kura besi dukpai aru itu do youth pastor bra ani dia pakai dia ni sinahi dusra manu khan kun hoile bi itu do normally tai khan inaga kam kore bana manu do busna ola manu do dukpa manu do dunia de youth pastor ase koina moi itu jani paise youth khalogor kam kora time de jani logina bi besi jana be besi jani loise aru buja be besi bujise besi kushi paise video de mane end of kuri ase see you next video bye bye god bless you all